umutho chengi musisi witu ngwiye kilunguri kithio cha mukamba wina kwenda kitali munyao na nakuya indi bano bote kuna asindu nesa bano bote ukakusomethia kumanithia na kubundisia yulua kithio mituo na mikalanilie ya mbai ya mukamba na indi twende na unene ni cia mbai isu cia kamba na nakuya indi bela meya ba abande ni isitu mwende na usungia mwitu tavia ni mwao nina mweni wakwa indi wata Solomon Makusa wa Kimeu. Solomon Makusa na indi wewe unaweta ameya ba abande ni Kimeu. Ni naweta ameya ba abande ni isitu. Ndini thithwa iminie nimo andu acu nimo manengetwe meka kuyia na mwila manengetwe matenda kumitundula nundu thibata kwa na mamenengiwe nundu ni nyamumbui no kaingianisia na solo ndilika ni nzeleke ibembele sa solo ugeza kwithia solo ndauma jao mbiwa nyamune mbiwa na mbiwa ye uwe mwingi utonekani solo yeka ukengwa ni mbiwa solo ndikenga mbiwa solo yeka ukengwa ijao ni mbiwa solo ndikenga mbiwa kou munzao ni wa mosa nake oibite akekwa na ni wisi kwiyumya mutondo ni wa kwithituka ekalile bala baseo nyumba isu inengetwe kila kitumia akili muno kitawambiwa na nisi umanda nisi usima nundu ethapenya mwisima nesa neka kwata batethina ni mbiwa tiko ni isima lelo iwa solo ukamyo withia ni solo ngi bia na solo tila na yeki sithe ke maguya maingi ba yes no nie okilunguni kingi bandu undu isima ene ukethia beila cia kuthio kuthwa ene na beila cia kwisila kute ukethia cia simbo unote ciuke kwithiuka na mwela cie kwenda isu ni category ya chao ene ni nguthu ya mbanzui ene kou imbiwa niyo yethiwe yitete ya muno wethia ndiumikana itumia we wayo pa imundu isi itumia ata nundu onoka ingiani ciambiwa na solo pa imuthe nyeka umwa aiye kou timbwe engetha ni kutumania lengi ndikameume kabisa usitiwe ne usune woi asune anzao nditomakonia moko tumakonia mbe manengiwe chuko tulilikana anzao ni na moyo omboi itawambiwa yes ekaka balukwe yani mbiwa na no twese mwekele wayo kwa unongi na tumakathi tuke andu angi meta watangwa me awai aina tonu na tonu na nyama ni na lea ti atonu manengetwe noni ela isa nyama daily methi aba mulela ni ndio mulela ni mbolosia kana kiloi lakini be muthenya kiloi chako makitaite kasui aye nuko ona kiema oya giki kithaki ko umutangwa aba mulela eba aimi aba na kindu kila kisa nyama daily ko uti mwatonu paimondo utendete nyama ko kube ko twalilikana atangwa tulilikana ajao lakini na tonu na ma pauna tonu na ma ni no mwe no naeka ni no mwe nomba go ona mwaitwe motangwa na no moto na nyama we maibata na nama ila wa nama ugo ke go wa kundu ai ithanchu ni noya na ndetho aenda kutonea mundu nuendo tone ongi amukola ambia mukolia wenuenda nundu wale nundu le kana ya ndwande kwake ndiko ita kwake no tandithio kwake ko uasu na nama mailu ko uti maiweta wa manasu ni no kusi we ba nomba kwako no uende bako ni wembe tulilikana nyama na tangwa ene no tu ko andu angi meta wa mindo meta wa akotokomo kana atui ene asu manengetwe maundu ele mebina na manene andu asu no matua okay andu asu no matua asioma na andu asu matekwo kuisioma itu watu kwa kuwa nengali ba sioma asu na atui manengetwe sindu sichao na makanengwa kindu kingi kila mezi abana chokitawa abanthonzo kiune kinyelia
watha ukakinyelia gikata ike ukunea iki ukunea azumeta wa atui atui nimo manengere uya wa suma na mboki na maganengwa kunea andu pe undu mombwa mwatha ukanamo no tuma kunea na wa kunea no tuma kunea guoko twalilikana suma ila itukuite twalilikana mboki ilando manyusa nyusa ithionde lakini niwe sisi bata ine usela metwa andu aila metio mba kunea andu aila makunda nandu andona kaingi niwe andona agotokongo yu lakini yetu mone mometa wako tokongo malume ni ndona au mendona lakini au aka ni kweta ila wewe mundu etwa kutukumu ni kumaanisha mundu na kuewa timeroke ni matanesie ando ni mwazu yu mundu uzu alito yu mukulia ndu ukethia ukanena nange usiiti uno yesa iwa kula iwe asia ata na kuwe ngangie wa mina ndeto no luba ko niambe atui twinangi meta wai mba ndengo yu asuma nengetwe kime cha mina kutua ene muile ndengo asune mwao ni mwayini na mwala makau tela noki twenda tumaboye nundu nduma twanganeza nuko teto umaemelela na niwezi na naso muno na niwezi kwesela research yakwa nethiye akala inge mathoa cia ilavu na yene ona kwa nini kite research isu nangasenga ni chao kitumi lakini zito ili kama muno twende nundu niwezi nimba na nundu wetha nimba ndenga kinu kila kito no mekalia na kinu kila kima sustain ya ni bauki nokene na ayene ainge mbai ya mukamba no mumeila bwila mbinge na tio bongo ona tweka research jito yeka othoimi ni research ni mumeila bwila mbinge na bai mondo wese ni cho pengine okicha kueta ni wanoki na ni chocho macho sata kindu kibata nengi kwani na nengi na kiuma umia lewe o maitona ajidi ya yene bako ne wembe rose mbai nwengi thita wai ambua ambua media ba abambula lakini maumite mbai nene thita wa amuti na neo thita ba abambula asume thita ba ondumwe ni matwa abamwe meonde nundu ambua ne mamwetu wa amuti na amuti nimo ithe wa ambua na yu amuti media ba abambula hangi media ba abambula mongala no manya ba ambula media ba ambula niki mbua ya no manya jiwe media ba ai abambula ni mbua weno mini ni mbua ida imini mbua ya uwa kigu kienda useni no amoseni no mwasu omomelegele na no mauta kigu kwa wingi ene na yu amuti isito jijumanite na kuuta kiwu ila kwa uwa kigu chatue kana kienda kwikwata kuutwa kikeki waikuni ando makoka kwikata ane wewe ando asu kindu kila mai nicho twita thayo andu kiwu niwe thayo wandu amuti na ambua makona kemwe tumakoni embe inu ndo akuta kiwu na kwitha kivo menda ikala kwiki na mboze nizio basi adio bika na nganga nozio abambula jitu mebuye ndo ameta wa amunda asumeta wa amegwa namo methi aba amegwa na no methi ta wa amoseni lakini nimo megwa aba amegwa amegwa pai mundu atatemete megwa umesia munda niguo bayingwa ngina winge kitheka no ngina winge kitheka wenge kitheka nesa pio ukwate munda yes na ni wamanya yutu enda kwenga yutu ambao kwata amegwa juende nesa tumabetange ikenda tukwate jao tukwate munda tunabeta ko thogu megete kweta negwa na megwa na yu toilet omanenga jao toilet omanenga kana nimo
mona si andu alangi kuima nundu tutatemete migwa twithana chau twithana munda rwalilikana amigwa tukalilikana munda no nginya mitete mwe munda oikiata ukwatikane no makoni wambe andu azima ibata na ni wezi gutwikikana kana munda ai mwetu wa amuti mumunda tuilea ai mwetu wa amuti tuilea niki nundu no amuseni ene mbusi nyeba undi olea nundu akwithiwa amuti maino ucio weka amuti mena ndwa mena munda mwitu lo siaita munda mwitu lo siaita mukabo mwitu lo siaita ambua naende mumuti mwenyewe mbainina ila sisi yaitwe ni mbai ni tatu ile yaitwe ni mbai ni mbai su yes tondo ithie angwina amindo amwai wangelekanyo jinyeju ni mumwai na ni thia aba muthesia aba mukonzo nye nengete cheni na kote cheni kuimo seo ila kwa kibindu kila mundu ebata na kwa ikoria cheni chuma ba ninye mwai na ninye mukonzo ninye no ba makombe no la motewe kwata umwi watiza bari omukonzo ziuna ake mumwai ena 8 atatu mena mbai sibau pemba ithita wa kimi na pemba ithita wa anzauni na pemba ithita wa angwena asuma umanite na mwitu wa mwai na mwai yaingi mazisi no na kulio yesa kwithia maikwelo lakini nitungia umaye wakwa mubea nundu twithome atwe ya maundu maingi wambingi pyu na kumanya oumo nondo bailie onaitwa enda ambai na andu ametwa anzauni lakini meza ukawethe ameani akao manengo mindo manengo ola ingi banja ainengo kabali jitu ya abajao aba muthesia abajao aba mukonzo isune mbai ya kwaju ya mwai niwe gwa ni bata ya kote we bata na no mungu ni ambe na no mutumia wa eva kwa tuona na tuizi okaingi twithie mbai no jeta akitondo aba mboli aba mbui sito asumeze abana mbui na no mome awalele ngongo ndi kibala mundu imesiliele wona kauba wa ingeba muno mbai sune se kuma muto umanya mukeza ithia mundu usinde hapo ni wigiata ngongo ndi kibala wende kunwa oene no wakoneke ayu nengi asuti mu matubunde asia awu tapia wona wambililia la twasia ka wambe ngundi ambe yo determine yakao mundu zu wati no ngundi emwe wethukise wegwa ngongelo engi andula mbagu ngongo ndeke bala uziwe mo kitondo lilikana kana kilungwende nikithio cha mukamba na batu ende na usoma yulu wa mbai sia kamba mbai ni mbinge sia mukamba na mbai isio nthe kila mbai ithana withi hapo ula wasio wayo wayo witha sithana withi hapo ula wayo ko ni wakwate ni wewe ombai ile twaweta na indi kilungu nguye ni kithio cha mukamba o tuliende sia mbai kilungu ni kila chukite niende twambe ubikabu muthana wa umundi na indi uliende ana utukulia makulio wewe wa mbai jepa mbai yakuye abata tuandikie kwa SMS ile 395 ile 395 na indi alamesi kuya mitandaoni pa ya Facebook utuandikie ni Mutongoi TV, Instagram ni Mutongoi_TV, Twitter ni Mutongoi TV KE na indi ba mtandaoni wa YouTube ni Mutongoi TV official. Kilungu nikithio cha mukamba wina kwenda kitali munyao na niva Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba.